Yo Karine nazali na video omoni ndenga lobi wata akokaka kosa nazana audio na yo oyo lobaka na mbai no centimètre ke wata kokosa promotion ta ya $20 te na malo na osuki sabino osali comme na ocha audio na sisa kama mama tanga na laksa wata de quel genre de fit tu es so pesa ke makamunga kunga te menga na bando laksa ka batu botala Karine ninga vana wata olobaba monter ko batine pas fali baboya olobi ke no wata akokaka ko sala promotion na $20 ta kokata ko pesa $20 tu sala promotion bino ko ba pede obanga te place boyemba ba beyanga na sana ba audio na bino na ocha yango. Bonjour, Mote na Batunion, surtout ça na 3W Fimbo na Fimbo Babi Tozo Chicote. On est passé chez les mages. Le mage. J'étais chez le mage, tout a changé. Fallait pour pas du cap la merveille, bâton magique. Bino mo bota la cavanique de mon bâton magique de salvaka bâton magique. Bana MTV, Babi Jolie Maya la madame Ange Koi madame. Balobi beti mulanga madame. Mami tadi madame. Balobi kosa sa soumani madame. Gifukiadi. Babi Disha Kanambi. Babi Disha Kanambi. Esopio. 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 Moi si ma bakole vimba esopio. Fia longue jambe de makambo. Babi Adi Maya la fia longue jambe. Babi bisoto ke obisakor. Mais na salé le loco pour esopio. Karine esopio. On s'est rattaché des poids si y en a ni. Il y a pique mais toi il y a hérité. Na évité. Esopio. Au moins na pesio vertige na sanction pongi na saki na okeno tina suka tina okimi sonnet. Nengo baka yo tindika ba joka, yo tindika ba nga na beto sabo. Na boa ko na bisika bika uka faux chéri. Ya. Oya classe na retard, comment on le bébélé. Bandal World, Bandal Caviar. Bandal c'est Paris. 100% Bandal. Babi vient na ngato bingo et babi dadi mavungu vungule. Di Chakalambi. Babi Di Chakalambi motema ya gifu qui a dit les cadets de Paris 100% Bandal. Boyo kanenge mabundi Qatar a su vertige. Babi o doté o ezaka bas. Na l'accès bino biloko te batindelinga boutique mon baba nga bino te baya defa. Biloko na mabe on a la tato na tumba na simanda kuna biso. Kolobaka kombo ya falite. Wana mikolonga mona obenge les mages. Soko l'équipe met na mage, abeti bateau magique tu changes. Système bateau magique. Fallait pour pas du cap la merveille to lo ba trop te lo parce que album na ça succès à Marcas. Ezako pesa ba posa ba posa posa ezako pesa ba posa bon ba keza album ba na poto et comme album ba to Kishasa Babi Fali pour pas du cap la merveille le mage ngamona obenge le mage El Marabioche le rey mago le mage si tu passes yaka ko le kapembeni ya mage vie changer. Le boss de boss, l'homme qui est digne d'appeler boss. Est-ce que Mouto Banda a lancé? Vous avez une photo na Junior Mawete. Le boss de boss, qui est digne d'appeler boss. Il mérite le nom de boss. Pour son aspect physique et ses entreprises, Junior Mawete. Oh là là, tiens, n'a pas une lali sauté. N'a pas une lali sauté, n'a pas une coma non à souka. N'a pas une coma non à souka. Yo Freddy Kimbe PD. Omoni yo ki pede na yo alliance ozo lata libale kufa
Quel bien à l'équipe bino nyons, ma chroniqueur nyons, à l'équipe bino tout. Quel bien à l'équipe bino tout. Problème est ça, quel bien à tanga classe T. Quel bien à boye. Problème est à l'équipe bino tout. Na maele bino tout, ça va Freddy, ça va dans l'équipe chroniqueur tout na maele. Dans l'équipe bino tout, na tanga ko le cabino nyons, on a kola na bonne famille ko le cabino tout ba nyaro. Quel bien à l'équipe bino nyons parce que place au bino ko kate ken na okoma. Bon mon jet privé pesi bino vertige. Freddy Akim matin la jet privé wapi. Freddy Akim liba laisser coup faut kan alliance na musapi comment ka papato sans visa. Ko loba. Eh yo maintenant yo Freddy Akim mobile ma belle kola yo. Mobile ma belle ko zo te kalisoko po o zo catch. O babia asi asate o koka kangala sete libumu eleki o ki otanga na solo ma be wana solo dal o ki otanga ko babia. Keba na yo Freddy. Keba na Freddy na mona na banza na kitelo na taxi na bundi so yebinga bien te. Keba na na mona ko na préparer des chambre ko na mona na sotele yo keba na ko tanga ko babia te na mona na solo wana. Tata bino sele Pierre Tombal. Ko tanga ko babia te. Ok, na ba mu juta ya 2018 o tanga ko babia na bundi seti na nzela. Ko tanga ko babia suste. Imbécile na Freddy, imbécile na yo. Ko tanga ko babia te. Kotanga akombo ya babiate. En tout cas bana poto bo excuse ngala ba na finga mais Freddy Akim kotanga akombo ya babiate. 2018 mutotanga akombo babia na munoko na obundise tina balabala. Bo sato sa musala. Mutaki Angola, jalousie na bino ya nini? Pacho RF mata jet privé wapi otana image tele de bino nyonso ba mata jet privé ye ba te kata onkenake. Jalousie kindoke bandaka na jalousie na likunia. Jalousie ba jaloux kana manda vana na ba jaloux mais na ba masanga aye ba teke no ba ko tele poison ken piana ne makambo akomi place obinoko aye azongi na jet privé ba posa na loba mingi te pona oke morgue mais Freddy Akim keba na yo po atanga ba tsenga no bitumba na baba lokoka te ko tanga ko ba shoko na mnono te yo mtu mwasi abala yo ya obala. On est loco, moi c'est bala yo bala, moi c'est boyo tika na lesa msepo ganga partout que tanga kuma bebe. Makama Pierre Tombal ba betalio. Etalio. Na tindela maloba na biso que no Freddy Akim ya sela biso Pierre Tombal. Ko meka kasuko tanga tena mna ona solada lwana. Okokata okangala c'était yo za chaîne élégante Yo za patatouf. Tali bumu ko mtale apote te bele keba na yo. Keba na Freddy eza mbasuka na mnaona solo wana moi yo mobile maman saki obala moi c'est pas boya yo otika na lias na musapo kuma kanga na ba obala nani PD obala nani babala kiyo obala nani OK bon yo ki ken jalousie makasi pe poani bon moni ken ke pas le patron de tous les musiciens bon moni de pesi no vertige bon quand c'est bon kende ko ba fina na kuna place bo za bo fina place ba beta bino ba mbata. Et yo so mona menani président orchestre qui no beta de nini journaliste mbata kuna beta bino mbata ba gifle bino sali kamba gifle yo to ebi de jekende laka. OK on ba boye parce que ken a camarade héritier yo mo musala héritier ken a camarade awata ba yande monte ba kola ensemble yande monte quand kebeke wata olingo koleka ken alinga ken makati ba kola ensemble ken amasa na ye ba kola na ngembo yo bino obimeli ba bolanda wata pona mbongo po kabela bino mbongo sambongo yo kolanda okoza sima wata sikolo kwa ken akena libulu na ngopa pas les mages Nazio Karine nazali na video omoni ndengo lobi wata akoka kakosa nazana audio na yo oyo lobaka na mbai no centimètre ke wata kokosa promotion ya $20 te na malo na osuki sabino osali comme na ocha audio na sisa kama matanga na laksa wata de quel genre de fit tu es so pesa ke makamunga kunga te menga na bando laksa ka batu botala Karine ninga vana wata olobaba monter ko batine pas fali baboya olobi ke no wata akokata ko sala promotion na $20 ta kokata ko pesa $20 ba sala promotion nazana audio wana na ngo déjà na cha yango bino ko ba pede obanga te place bo yemba ba beyanga nazana ba audio na bino na cha yango babi yadi fungu nzambe na bango babi président Obingoyi babi di Chakalambi motema ya gifu kiadi le cadet de Paris 100% banda tina pomme verte balobi en tout cas dans staff MTV madame ya MTV basolela tosolela yana biso tosolela yana so mbino bozaka ko exciter ngana sali vidéo pona yebisa mabundi kata omoni fia ma koletenga ma
makolango le tenga melo sata mikie eza lisusu evimba en tout cas moi si sozo ta pointure 43 ya mabe mobali otomba la rideau banga makono na buto okima pointure 43 mobali dra elongo atali ba point baba ba o makola de moi si faut la ta moi ça kola ta 43 te moi tu chaussé 43 moi si au chaussé 43 qui tambi on dirait mikombe et les démons tika boye comme maman mitala bien tant au finga ba to mitali bien on commence à régime t'es vitamine ko simina yo Junior Mawete le boss des boss Junior Mawete boss des boss Natacha Pembe na Belgique Junior Mawete boss des boss quand on est là le baki na bandeli le anda ya la star babi le anda ya la star wana kude zanga raté na bandeli déjà le baki le anda ya la star sikoyo bino pena ninga bozawa na pena le mage na ba 2018 na olobate total quand DG kendele panga ba boutique na ozwa ba parfum na ozwa ba chombo na ozwa tout na ozwa le boss de boss babi je suis passé chez les mages le mage est passé près de moi il a utilisé les bâtons magiques ça m'a changé bino mo botela kabana pote jolie Mayala madame famille Mayala toutes mes condoléances biso ke morgue mais ba audio et ali bana pote bo zela ba audio en tout cas qui pas fallu na R Kelly et Bimi botika to sala botika botala nde balati bo comité leader à pigme ate leader à pigme to occupé c'est ça sila na leader à pigme pas boya na ya kokata kanga no souffre to pour moi sina pexa fia malchance au moins na la mission pongité au sali vidéo tape moi ça m'a bête ma mal comme t'allais à propos te belé kebana yo Freddy Akimbe yo mukona ko na komba Ken Piana Natacha Pembele Naomi Sanduku fia long jam Natacha Pembele balobi Crisco Louva du Pazawana garçon à lèvres roses Somonio Sepeli Anandonga la fille du roi babi prince babi la voix qui recoule on moni na ba na comme la bino suka jalousie toi qui pas fallu bo jalouser te na comprendre ka biso nde makam